Кутман күнүңүздөр менен кадырман мекендештер, Кыргыз спорту телеканалы Абдышата жана Академия лидер командаларынын ортосундагы Кыргыз премьер лигасынын 3-турундагы оюндардын жүрүшүнө назарыңыздарды бурмакчыбыз. Жана ошол Кант шаарындагы Мис стадионуна барыңыздарды өзгөчө футбол ошол майрамына чакырабыз. Анткени бул жакта ошол быйылкы алдына чоң максаттарды, чоң амбицияларды койгон Суббаев, 93-чү Аман Талантбеков, 99-чу Илич Иманбеков жана команданын башкы машыктыруучусу Нурлан Базарбаев. Демек, ошол игроки ФК «Лидер». Болельщики поддерживают. Подача на самого крайнего. И можно отсюда забивать. И забивает! Аман Талантбеков забивает мяч своей команды 1-0. Это было неплохо. Это была домашняя заготовка. И она оказывается удачной и успешной. 1-0. Лидердин оюнчулары ашыгышпайт. Максим Староверовдун алыска узатылган сокусу жана экинчи гол Алжатан дарбазасында. Ой, 9-чу номердеги Рустам Жылдызбек уулу команда башы Мурас Ниязалиевке топту баш менен ашып берди. Ал Калсакмалиевдин дарбазасынын алжыкы бурчуна топту тээп мынтип эсепти 2-0 айлантат. Ну что ж, друзья мои, где есть первый гол, там есть и второй. Мурас Ниязалиев, один из самых активных представителей своей команды. Темирлан Кеңешев, Элеман Мамытов, увидит ли Темирлана Кеңешева? Увидел Темирлана Кеңешева по левому флангу. Темирлан Кеңешев выискивает своих партнеров, и в итоге неверное решение от 21-го номера. Недовольны этим решением, конечно, его сокомандники. Грант Карапетян хотел было хитро поступить. Максим Староверов. Ух, подобрал, да, подобрал на руки Максим Староверов этот мяч. Позабыл, конечно, о самом главном правиле вратаря. ФК Академия. И Урмат Баялиев, свисти же, дорогой! Элеман Мамытов оставляет передачу. И тут касание рукой. Касание рукой. Нельзя толкать рефери. Нельзя толкать рефери. И шестой горчичник для... Ой, это желтая, да. И она становится красной. Красной карточкой становится о судействе Урмата Баялиева. В некоторых моментах, конечно, себе дает слабину данный рефери. И Темирлан Кеңешев на Мура Артура Муладянова. И по воробьям пробивает Артур. Ашыгууда ал ортодо Абдышата командасынын оюну канчалык деңгээлде ошол муктулап жүрөт. Максат Манасов активдүү албетте анын чыгуусун алсын эң күтүлгөн болчу жана Максат Манасов албетте дарбазаны көздөй сокку жолдоду тамай боло алды. Ал ортодо Максим Староверов оюн таласына кирип келген көргө ал ортодо Элеман Мамытов жана Максим Староверов анын багыттаган соккусун туз таап алган жок. Дагы Абдышата командасы эсеп сандарын 1-2 айлантат. Демек, аларда эсепти теңеп кетүүгө дагы азыр эң сонун учур жаралды. И возникает, зарождается интрига во втором тайме. Элеман Мамытов все-таки поражает ворота Максима Староверова. И счет уже не столь печальный. Резервте калыс кеңешкенен беттештин соңуна чыгат жана Академия лидер командасы өзүнүн тарыхындагы алгачкы жеңишине жетет. Биз жеңиши менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Да, друзья мои, свершилось то событие, которое ждали, предвкушали болельщики ФК «Лидер» Академия. Она одерживает свою первую победу вот в таком вот...